say asia na ja mani ba mo so na ere ma be pie tafuasi na wo be den o di eja me na mu ana be pie ko na me ne me hia mai bi na me ne di nkomo na me cheche ma se mu kire no me cheche ma se mu kire no so saade a membra onua tv na nya botre ne bia asem ni mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend no 6 of 7 book of Moses 6 of 7 book nti ukonya ye na ye den ena ye den ansa na wo kwa kopie galamsey na se unya book na den na siye menya book ne de first day menya book no me dey me start to read book no ema edem kopie so ye kire me se me koda sie 5 months enti be koy me read book na ekodu page 11 ti page 11 no amu cheche me niam bi am toton de mfambra tim ko toton niam ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niam ekeka ho tim ko to de ba ye no no se saade a sempese spirit na mpapa de jaw no sempese minya bi ka ho na no ye hia omo kire me kwan am ye de me fa so minya sa spirit ni bi aye de aka ho nti ono sa no na me se o saade a omo ye de omo kire me kwan am ye de me fa so ti o sa no se me ye de bi page 12 na me de me hwe de nti me be page 12 no nti me start se me de me read no no chem se me staba your friend charity or wawudia sisia wa won kwala mienu mba ya mienu ba ku de alima nti according to book no omo chem se sa dia ka me de me fa mo jambra naka ansa na me saka sa de me de me hwehwe no nti edu sa na se no me de samu jasa me de sati no man kasa anchire me nti me de enfamba nti me ya se sa na tie de a mo mfa mo ho na me so me de me mfa mo ho ano na nam so a e ma me de be de o me de me pie ho no na your friend is saying book no o kan a eni bi be kasa kire o ana spirit no e ba na o be kasa kwan be na mo fa so ka kire o say fa lima na ebra book ni de o ken kai book no say de chance u bie book ni mo a book na your spirit nti say u bie book ni mo a yo spirit wo ameso no Victor motia ni ade papa ni ama no ho nti motia ni de omo kasa fa mframa mgu asum nti wo wes bia o de ken kai book no nti say o kan wes na medura o mo say wes ni dura o mo say sa spirit na wo book ni mo no ebe fa mframa ma ba de abekasa gu asum ni wa kire o de o ye de no wa kire o de o ye de o no pa kire ju kinkan ya me kodu ho na spirit na ngasa be de ebe fa mframa ma de akasa gu asum to kasa gu asum anu a kire se o se na oba ya o de ye de o de tu yanim enti ye hia se enti ko fa se bra ansa na ye de ya sa de na ye de e de ama o enti sa na de ne tie enti memo atoa so kwan afa so kopie galamsey site wo book na ebrofo na etwi book no omo ye no omo ye na Arabic book what do you feel saying pacha mo 21 years what do 21 pacha na what educational background uko school duru hin school de me duru class 4 na anyama ne de me hwem dino mandimi anko nduru ba bia bio duru class 4 no mo de hwem ti etimi anko nduru ba bia bio na enti yantoa so mfiri omoka se alima ena fa ne bra no ena oye se wuntimi oka se wuntimi na de na siye efiri ho kono ka de esiye bie efiri ho kono me ka se me fa ne mba no na fi no no master ti se omo ye do mo twemaso nti oka se omo twewaso a ye nti ase nti niema ben bi sa no ye pese ye ti ase bie mo kire yen ye nti a me ka se me ye de me nye no nam se saade a omo form nam se me nya adwuma ni bio di saade a pese me so me ye den etem ho no mo firi me so ye den eko suwo ho enti me ka sa no se me ne omo nante bio no no omo bu afu se me ne omo nante bio dia ada so me den omo beku me maame ana se me den me de mo besi wo no maso me niama no because anya saade a mama me be film nti enam sa so kura mama kobo mama me yale o wawudia isi a me bra bi opisti a on fen set kwaku se o hwe me a obede asema me ken onum se asema me ken onum
Oma bo maame. No kura trolo ono kura na be fa maame de na de ko ayasabia o pisia sisi abeka sei. Etino ama maame no kura no oyale. Ntimi nua ba no na yede aka ono so yede oti efia wede ohwe ne kwala no. Nti akoba ne sa no. Nam se no esi dan ye na memesimi nsumu bi omi ana me yede me de mo baaye. Nam se mi nsum bi wa esi dan na mumu bekum maame. No mo kire me se no apama o ma yede o ma ya to. Mpapa na de yede ede beto ho no ene ne bosum pen o fe revade nsu. No kire bosum ne se so ni wa me na me yede me hye nanan. Nti o ka sa no na o de sa nsu ni di ne yede ede maame. Nti nsu ni di kura no mo de yede mo to me. Nti bi di dan so kura revade nsu. Eno ma tenu no wa ndan so. So nti akoba ne sa no neja se me yede me pe kwa bi na me yede me twem ho firi ho. Maya omo yede omo ntwe maame. Nti oba ne sa no na ayese omo bo me sa omo bo me na mabonten kura no mo yede omo bo me omo bo mo ti an me na mabonten kura no mo bo me sa edidi mu ana eja ko pie ba bibia kura bi ase eja susu ma sem kire maame no kura no wura no no ma mba bi ma hye o kura no maame no kura bo no omo bo me na ono ba be de oba beje no ase maame no so owani kakra otete aba nti no oba beje no kura fa ho kura ede om se abo no kura ma no kura ede fa ho yeyi nti aja akoba ansa na maame no se saade a on timi take ntimi ede me nko me be bia me ede me ko na odale te me kwa no na me yede me fa kwa no so na me yede enon efri ho na akopie galamsey site no efri ho na me di kopie site ho no na akopie site o ma good site ho ne de me kopie ho de me ko senka me kwa akoye galamsey adwuma ba na me ni mbo abi ba bo no ono so otrase me pa enam sa ne amane nji nti o ka se omu ya lovia o ka senka me de me bo mpa ya no amamre bi wo no mansa before ansa no ma de o ma start adwuma no nti o yesa na se o saade a me de meba nti no kura no nim se na de esi wo me ne me nkofo ni ntem nti me ko kura no na o de o ma pressure se me nye na de ne ma ne ntem no mo fa machine bra no mo start adwuma na nche o me de o mo start washing nti akoba ansa na ja ejenja wa ye adwuma na se no ma saade a ko pani pa afro no ye do o me bo mpa ye no na me metra plant so nti no pani pa afro nti aja ejenja on mana o start so mo yere o ye mine ti mine no mo ye numu na neja ahwe ame so eni amanti minim cigarette num kakra eni insano num kakra peteshi minim num kakra neja me sire nse no me pe one side bi neja ma twi cigarette ni kakra ti eja me ko gina machine no e wo bia de so me jot na me twi ti mani ba mo so no na se ma be pie esie bi a mimi nim okra nti ho na enam so ma me de be de me de be pie sa tafo asie ho nom nti se ubi sami asem no sa na asechire okay na me pese o kirem be si tafo asie ho na se ho no o ka kire wadamfo ne se o mpese o ka kire wadamfo ne se wo mpese wo be ye ejuma ni bie mu be frɛ se bache o mesre me kan madam fo ne de man kan kire ne se me pese me ya ejuma no ba me ka kire ne se me muom ne de ejuma no de mam no me nti me nya kwanyenye nti on frɛ nipa kokoro nipa afro no me de o me ye ma no sa na me ka kire madam fo no ba man kan kire ne se me pese me ya de mi jai dabi enti no wani ba ho so no matam abeto tafuji tafu asie ye kasagu mic sanete okay nti ye nto aso wa ba be data fuji efiri ho ko den na asi efiri ho ko ne de amfa no bete sa omobo me papa sa yi matale kura hu machi kura bo ya pesi aji wudi ndi producer momo ami obetime yi matale kura bo eba ne sa mbeduru ono kura no spirit ni bi wo kura oba otimi yele ebu wa oba otimi twitwa osikan otwitwa no osikan spirit no obu ho no oba aje se usoja mbo spirit bo efenu nana mosi ono oba aje se odi jagu ansa na wo bubu omudi no mo mebo ya wa hade e wada o ma ole
wada mama omo masa ba say shaking wom madam omo masa ba omo kasa won fra mama ide akire me nti se o nti nti se me kasa wie na me free akwa me na menya punishment no o de we ni problem bia ba me na menya sa punishment no nti oba wo ye de wono oba wo ye de sa mo si no oba aji sa wo ye de wo soja wo di gu ho amode ne na tia so ansana before ansana wa ye de wakasa nti spirit no bia wo ne dia oba o ye de obi evu ansana wa ye de wakasa na mo ba ku bi so e friend atianframa se ono ba ono pebesi pa nti oba ono ebesi jerika ba kokora oba wi ni nyina manasa so ho na mo ba ku bi so e friend contemporary on de kase nko wies camera sisi a ba ko fiber sisi a nti o mana ko wies kada oh mama na ko fa bi abada mama na ko fa bi abada me bag no we ei eti e ko ba le sa no me pesa etiefo pesa o mu hu sa mpasa o maboa anti wonsa ho no se kan ni bia mensa ase no se kan ni bia se kan ni bia metimi ayi matale no producer o betimi awro no ho yes o betimi we no na wro wa chini enhwe nti aha no se kan no mu de atwa wo sa no se kan fa dan wa chini enhwe wo de fa kita obesan hye na abusafo monsha muhu na chi no monsha de momra ayi no so na momehwa de shawata de no na dot benzo na sisi wa chi sa no ono ye etu kasagu mic nim ono ye etu aboba na gugu wa chi sa no ada etu aboba no nso eno nso efiri mekwaji suma bi free Togo ho no ho ade de buy Debi o na se wa no wani giade no ho ana Debi starting am papa ne de ne ye de e fa me no enti adamfo semi ya na e ma me de de me sisa de am de magigi bi aye de aka ho enti e ma mkwaji bi wo Togo e de buy enti de mkwaji free Togo de buy no ono omo ma me kukuo bi na snake nko na ye de egum e de ya kukuo pot na de negum wo won nko na egum enti aba ne sa no sa spirit no ba ono agi se oyere ono ba okitani tuo e no de ba enti ono onya ba oyere obulateo so on nti oto a na ayere enko ba mark be de ebe show ho e ma ehun ebowa moja mba eho ntu ewo nya hwe ba be show mark bi wo ho no ma wo hu se ye yabo obibisa to aso eti akoba ne sa na ja u fritafu asie ye ho no mi fritafu asie ye ho na mse no ja ye di adwuma ye mitimi nya bio because once me money man anti ache omo mo ma transfer de ba me ne mo anti ache bibia ni ade mpo bia me ye mamo ene ma ben bi sa na ye omo pe ebinum pe nsa ebinum so pe ye kan se jot ebinum so pe ni chain sisi afa ne say spirit na ba ha sisi a wa ba won chen obeba ne sen na ensa na wo pe no kwan be na obefa so de ama no ba che o ensa na ope no se mfa se bia nipa na ba me nchen a o hia spirit na mati hundu aha eye hwan ya yo ti e ba ne sa na sa nipa no ne na sema o de be ba spirit na e be ba no ono no spirit na be ba no me frɛ no ono ene ensa o nsa meto okay chain me de be frɛ spirit no your spirit bre you wa share space but ono no ba wo honom de na asɛm o ba e wo spirit a wo be frɛ no se e ba ne sa ono wa ba no na asɛm no on kan kyerɛ me o ba before no o makasa kyerɛ me wo mframam e wo masum se stubborn boy you to we enti no ono sa no makasa kyerɛ me wo mframam no e wo spirit a e se me frɛ no e mo ba na obetumi adi sa adwuma na ayede ama no asolve ni problem ama no nti sa na ade ne tie
nti oba no o kasa opensa sa no kwan me na ofa so de ma ayi no ensa no me minimisa ope minimisa ope omo ayo omo pe whisky ana omo pe no owo bi an de ope de me make na asem se sisi ano ono se me friend oba isi a ono my friend ma ha sisi a asem kana me ka se me friend mo ba sisi a me friend a asem ye de me to cast bridge balambo ba ko suo hu balambo ayi bottle wano de anya de omo bubu ni bi toa wano bi full bottle me to sa cast bridge ni ba ko me wi a na makoto pito ya no bia me to pito kakra na yenwanu musremufo yeah ti me to pito ni kakra e wo kura bi wo ho e kura ni yetu ti me to pito ni kakra na me de agu kura ba ku na ma me de nsa fuko so kakra so ayde agu ba ku na esi ho nti sa cast bridge no ona me de ba yede me tu so na me yede me de agu grass mi na ma yede ma bompae ma yi apae agu nsa na ma yede ma bobo abosom ni nyina din spirit ni nyina din ti be bobo ni nyina din wie pe na ma chese oh nana me sremu awo ma dawro ma da bi awo kan e bia no maba ntu omo ma ani o bia nana no ma dawro ma mo amode hye confidence na no pe me fremu anya boni bia anya ha asam na wo kan wo fansa ni mu wodi omo ma meboa enti mo amode hye bia confidence anope mi hia esuma sise mi hia contemplantem edi na di djuma bi enti me fremu awadawro ma momo yede ombra na open kase bia ba ne ncha opese one ne yede one ne kasa no ma yede me de nsana yede me de agu fom me de gu fom wi a me wo na yi wo ho ni mode wo ho a bosom ni mode wo ho no ma yesi wo na me de nkae no me de agu grass na me de akosi na pampam me wi na ma sojot ba ko bra wanim confidence wi na ma sojot ba ko enti be sojot ba ko a sa start na ma ye na esi wo no bosom na yi no na me de jot no ne to no na me de asi ano no ebeka enti nka se onya yi nyina na bi obi anom no nya ho na odi besi na emu baby eja na so no e ho na odi besi enya sa dabi enya sa baby a odi tua wa no nom no e ho na me di besi e ho na me di on se e ho na foam no wo a wo twa husie no be free mu aba anti na stress odi atua na no me di atua na no nti me di tua na no sa na wo se na start ye de yin na se o twe na se o twe nti o twe nyina na se oti asem kuro no enti sa no abosom ben din sa na ahonhom spirits no hwan mu na ubo mu din we di kan boti amframa na hwan contemporary na hwan biem mam start na bra no te ho a woda no mo hu bibi egu no so ana o pa che okay me me dia ne isi anu de kita nse bikita abusum kita densu okay mikita maamune mikita tigale sa kita tiamframa atiama fo yawo contemplantem hwinhwim swaswa abrowatia so na motia no so omuso na say a spirit no kwa ukita 8 yeah 8 okay na yembra ai me ma me side no so de na we ya won kwa wo spirit we ya me papa side de no de papa de no na me ma me fie nso ebi ho okay bobo ma me fie de no so okita na suni na bodwire echichire ntuma ani kokko mampoko na sesere so ho o ma me nso kita 6 dabi maame ne maame ena na ekom ba wawu nti nyina be kan ni nyina agu fie ho ba obi an ye de enso nti ni me 7 plus 8 ni yesen 15 nti me papa de ne baaye no na se omo de ne beta che me se de be ya omo so omo ko se ba ne se comedy omo chinchini nti wo mbe nya obi an ma de omo wura mu na omo no wo ye adwuma nti sa na ade ne te nti na emoti an de emu ni din wo emoti ano omo so ye dodo se emoti na mkita ne omo ye ba ko 15 na se 30 ahom 30 na ti ususia pache 21 years pache yanko eto aso enti e ba wo so den ni den na watimi di aye ba me so ne de we de before no nkofo no
na momoso matomoto what tomato moto kwan na mo fa so ma tomato meye ade amobi okay ena nipa ne di moto ne ye de che me de che o ndi isi ano me pese me ye adwuma ne bio de bi twen ye beba ho na wo bobo spirit wo nsuom se nsuom enuam ana spirit wo he ebinum wo nsuom ebinum so shebu o makoma bida wakopo aseda nam sabuku na me de me ko na po ase no mo ye de na mo ko wo dive wo to nsuo no na wo kwa na mo ye tie ni chire ye mu ye tie ni on book na me ka no before ye wo jalabia bi wo ho ye wo white jalabia na ye wo black no ba ko no o ma twere e chire cross de wo down na white one no ono so ma de o ma design bi wo enti black one no sa jalabia wo kan wo ton ne he jalabia no ono mo nton sa omo nton sa jalabia no ye de bremu jalabia no ade a se suman ne fawa na se bia suman ne na de a o de be kire wa o frɛ na o be fa so de ayede e de afrɛ no so what ya say nti sa jalabia black no ono na mehye na mafa book ndi akwasiye ho nti me fa book ndi kwasiye ho wi a na fe no ma start se wi ready nti me ready wi a na ma body ni e bia mepe na namframa ana se bia mepe o be kopo na ase no me be kopo na ase no e bia se wo omomo no wo bia nidi de bia na ma fre o e bia mepe abrowati amamota mepe ne na ide akasa nti ho no me kasa esi ho no e be change mode ni be change nti spirit na kasa beba the spirit ni ba spirit na be de e be peja e do wa fanfra mam de wa de akọ obe peja oni padua ni nyina enye se obe peja oni padua ni nyina o ugina ho wa wuridi wa kenkan awie e ma spirit na ba nti spirit na ba no sa book no na tumi no wom sa book no so na wa kan a enam so ma spirit na yede aba so what ya say nti wa kan a wan sa book no ma spirit na ba no spirit na ba ne sa book na so na ubegina so ma de be de wo de be ko okay nti book no na be ma wa yede wa yira e de yede akwakosi ho nti o peja wo de wo kwa na fe twaso o peja wo de wo kwa afi ukoduru ho no ma na fe ya bisa ho e de na ma wo de yede wo de ba ha ni wa bo wa mane o e bia na mihia se mihia mo se na mihia e bia pepe e duru kakra pepe moto kakra sama wo ken ase movies mu ye ma me mesiasi edunum kwensabi da branom obonze mesiasi edu na mesiasi edu ya spirit the spirit ukono wadu obehwu ohine ire ohine ire na se mauze ohine ire nti ase wa ya kam kakra na eno kra na enya kam sa no ndo ya spirit dia on dia ka ko friend spirit ndia nko on nko be bo papa nke nye tu obe tu ni etiro o ko poase no ponase na what to say izona sene de won Nsem ne de o de atwen ye pesi untimi nkan sa o kan be bo e ho ye wi ase ti sese ya na o kura no o de twen ma me aso obi prepare me wa kira nti o de me ba ma menko di nkomo bi emra menko di nkomo mra hey producer manimpie kakra na hey enne ohine ire facha ya wate na de ati hu ani de ati hu ni o reflow ananya sa reflow for ena ye ni omo betwetwe enkomu na enne die tu na egu ho ne me dia ma to enne die tu no die eye me ntoso ana ohine roman box ye ohia bia mu akwa ya nua me pa mo to me ni ohine ire mesi edu ana meti edin meti ohine ire mesi edu ajiman dua papa bi ena meneno edi nkomo awie owo me ede na de we pie ha awie yo that's na medical so achia motiefo nyina ne mohwefo nyina ai awie die
ohinere metoa mo a na metoa mo ewo ema ahosiesie ene enkwara enso eho asiesie reflux enti na me wa ene na reflux no Oti reflux company a diapers ene pampers ejuma eho ejuma ena omo edi na de wom no bi be kasa diapers de sene ade a ewo baabi e no kre yesi yenkumdwafo nidwa nti no ma ne dɔɔso na emom ne papa ana se de beboa eno na ya na obia nso ehia ene science no ena me bedi reflux diapers eho enkomo na reflux diapers no ye diaper bi a omo atwa ye fa ne se eye eboa awfo sa na meka no because diaper bi o ha akola no de bono 2 hours e wo se wiyi o 2 hours ba we obetim de aboa akola no 10 hours kra efo a unhu safo gise wa wo pese oh akoye ma bona diaper che nti wo se me ye den me yi na me ye enye ne obesisa no teach you adwumayefo a omo nheda ye busy schedules ni ade no eno eboa bebre ena ye sign ewo sanitary pad ene de ye ma ho ade na reflux say normally ma ye nkomo pa ne ye me ho asei me hwan say omuso mo atwa saade no e kire say uyisu reflux sanitary pad entimi info de nti a eye sonko a e wo say ye kire mu a omo dwene say me ho afo ye nyai mu no eye say omo wings no eye 4 enti wona wo say wo wasen kra wo de mienu no tale nim de mienu tale kire a extra long okay enti no wona wo say wo de flow sen kra wo be flow ama wankasa 8 hours kra na untimi enye ya enye se asoki afo a ebe sen eno eho adanse na yedi ede a kire ma ni biemu nso omu wo ho se empowerment women empowerment empese omu de boa saade no enu nti no ye hwa na pad nyina taxes that's so but we flow there omu se sebe ya about time benye bia ma omu mana ko school eni ade no enu nti omate so sebe ya wo ye school ni kra opese use bia ubetimi afford na wonso wanya bi na wo de aye enti nkomo a me bedi ye che kumasefo nyina eye reflux company ehun komo enambedi eye sanitary pad ene diapers na de woman ni say ye promo okay enti no omaba kumase say nansane ne nyina ne okegiti ayakwadum enne ye fitafo na ebe nyame ado chena ye wo adwuso enti no obia uti enka ene sane usipe onema ade papa na upese unya ade awso ebeboa wo no ube utemenka nyame ado chena ye wo adwuso ubetimi aba na adwuso market eho ena ye wo enti no obia opese uba ehia reflux ne bi no yebetimi na so opese utu bi nso a no numbers abetimi atu 055 11 69 aha obe message subiem 055 11 69 no ofre number we a be bia wo bia omo ebeba be deliver bi e di amount enti na me nkomo kakra me de ebebo mumu eni enti sanitary pad ene diapers na kakra me pese me kan enso ne se nyame ya adoma ochena eye world menstruation day sir enunti no kanana bila wo hwen na nka wakoto best 5 no a parcel ochami girlfriend na they are channel me let's be me bia enche pad nyame ya adoma ochena oni girl wo yire o yire o nuaba o enya se wo cha se bema uni yire awo nuaba wo yire awo inside enti no ansa na mefi akra no managers amo anyina bema bia ntobi me ya bema mu bia inside the whole boys no mo de akoma afamo I was so be a present bi we a guy o presenting a china okay papa de ma nuaba so enti no bia o tie me na o hwe me saa bi no
nyame admo chena eye World Menstruation Day. Memfa mama na mo me se mema ochena mo present parts and mama yerenom even wo baba kra efe no wa happy menstruation day no present yama no wo so oba ni gina house dada wo ye guy it mean come kakra mama na mpese mbisa se product papa say ye betimi ato ne bo fufule 10 cedis 10 cedis some me use be me wo baby girl enso a wanyini we secondary school yes ono school nyina na oyusu bi na me sa Ghana fo adwen nyama so na wo kwa de we a mo package si ho no efe nti wo be suro se ne bo no enti na me bisa sa debi ne bo na ye wono mienu wo hwemu a ba ko ye gold ba ko ye orange mauve 18 ni nyina no de u flow kese pa mauve we ye extra long extra long nti no wa u flow kese pa na wo se me de me timi you know mauve na normal so we say different baby o ma twene ni nyina eti na de ewo ho no ne bo so enye de Nana oyire no obey you longer na say obey you normal. Okay, nti no ene wo say o rap. Obeto. O rap be come anopa no present ya ma miss. Mama na supermarkets bia na say shop bia. Okay. Bia omo chen garlic, omo agi bia. Bia wo be wura say open reflows, open diaper, open sanitary pad. Bia wo be wura bia, wo be nya bi ato. Obi be ka say product papa say die. Ukotu ho nsem no edos obia betimi abetu bi obia betimi abetu bi obia ene say eduru ayi say ama stores ne bebre omo tubi omo de enti bibia na so ena enya hwede hia ne say number na ye de atudwa no obefre wo frɛ ni na eniema no egina okwan no obi be ka say Kumase de mepe ba bi etu ni bebre a e bia mo wo special shop bi a mo wholesale ene honom anase ye friend number eno ne number no wholesale no ewo alaba but to fra nipa ne be kyerɛw baby kra omo wo se ni nyina ye communication enti no ane number na obefre na wo pebi so a shop bia obe supermarket bia ura obenya bi ato ye diapers no so no ye were from at like akwala na from senkosi sen na mo wo ho say enne ye nge anase just 3 months anase just 1 nge nkosi 6 months nyina mo wo bi wo ye wo bi ho na eye pull up nti no we nye bra afi na ma bono na akosei na akoye wo se na ho chi nti no da se time ye ko ba bi ni ikotwa sini me re ho mi to big shad e shada koma woman no me akwala na dwunso na wayi no na me hweso akohata ewo na wasan e de ahye ne ba no na me sister yanya ne sa osma me ne body mi nye scan tobi enti we no reflows de ya be fufu we nyina 20 cedis o say yes na we dey don come about time come bedroom na omunko hata parts no by die person no diaper de ya de na akora na dwunso agum a wo ko hata sabi oja ne na nam si na oja ne na ya o so oja na ma hohuro maame wan hwe ya me acho no se nya me a me ho kyere me enti maame koto obi de ya hyehyɛ no rubber mu ayi sei kɛseɛ paa ɔmo ayi ni bi ɛna me de command sɛ onje na we de afu nti so oyusu na sa onya me da bia na emom on try say obepɛ o mo kyira kwan na obekɔ akɔ akotobi nti no number no me si subie sɛ opɛ dodo etua ɛyɛ 055 11 69 ai opɛ sɛ uhwɛ eno a onsa ebeka ofre number we aba bia wo bia ofra no na omo aba okay bra opesa odi become eh da bi na don person ozi da bi na say onso kan bi ana o so obeto bi ama obeto bi ama me ame ye oba yo say me ra fi me ho aba ma na e kai me they said ade ba ko e wo diaper no mu say
were panty liner. Okay. A womb and a wives. Okay. Just say minim time be our best son who be ano. Just a ude. Now why any we na joining in our son. Na line is woman outside better too much. A conconsa for no way actually conconsa say microphone. Aha na ode eno so clear omunyina ewum enti no uyisu reflux a ho beto na me ho asɛ no edoso reflux eye free ho ya da si bebre reflux yes mo je so ladies choice ai unu ye adwumenti wo boa no na se queen de ono times de ono udi a wo bekum enti enti ne queen okay na chese number no whether me shremo madam Roma number no 1 near 5 okay it is 055 11 your money say 0551 111 169 okay 0551 111 169 enu mum na be ye to e dey me sem me size su biem sa wo tro de edi kan na wadaroma me twam na ye no 0551 111 and a 169 na madaroma ma hwehwe ye enti no queen say ye kasa ladies choice reflux sanitary pad no waje so ladies choice yeah say bra mpacho me de wo ho say o china ye menstruation day enti rap ho bra me why menstruation day no ye fan chema so no mema na eto bema ogina okay Richmond what figure wa how was it to be rap channel me mpacho me din di nana ya Owusuaa ti atwrogu akire nana ya Owusuaa enti no nyame ya adoma o chena mira nyame echa okita mpanyimfo na me mempe nkwala o mempe nkwala boys o okay hello nyambo echa becha hwan bi papa je obecha hwan enti mesre mema amutie me mema bi wa friend Beluchi Spatus nyame ya adoma Spatus wo amu ho nyina chena we a guy nana bilamo we a guy Toby we a guy Toby present sanitary pad efama unua baabi wo yiri bi o girlfriend anasa wo baba yem present ma wo mo na omo so enfili ma hu say reverend see apa life e bisa say ne boy stress obe rap am queen no reverend say o baba ye wa ha Toby mayen enya girlfriend nkonya o yire nkonya onua ye mama ni nyina yetimi rap bi e de ma o mti nyame ya adoma gbesi a me be sorry a me ma oba bia happy menstruation day in advance mama si say on the one si feel you no si say love no the one me feel you no nyame adoma e be hia wa akire ma ye be hia ai me da mo ase yense da ase pa nana pa udi bacha confidence bacha ufiri hemfa ne bae me takwa odua me pacho eden ne de wa bakumase ye tiene se kasakasi o ye tiene se me obia me konfo ba akosu asem no starting na me present nti mpapa na de Owusuaa de no ba wi na niama na ye de efame ti efame na se ma me family no plan so se me ye se adwuma no o ka se o papa na o ya de no a enima de kro okom nti u be kan ba bia na o papa kom ne ofi water kitikrachi ara papa free ofi water kitikrachi ara papa free ara na o ye na adwuma no eti nyame ntade okọ na krachi no eneja obudum ye de ade ne farm ti farm de farm school time ti edem ko shewe ma na de me number bia minum kra dum ko pie wa bi na minum ho ti aja didi mu anaja di mama me na bi san fanse wa mpena ma me de menkom ba me so na me yakora bia ma ni si ehye enti mbenya book we friends of seven book of Moses enti asa book no na me de with the present so enti we asa
eja me didi boys bi achi ne ko site ase ti ye adwuma o garanti ase ya na eja mani ba mo so na ere ma be pie ka first ye na wo be den o di eja me na mu na me pie ko na me ni mi share ma bi na me ni di nko na mcheche ma se mu kire no mcheche ma se mu kire no so sadia me bra onu TV na nya abotre ne bie asem no mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend no 6 of 7 book of 6 of 7 book aha nti ukonya ye na ye den na ye den ansa na wo kwa kopie galamsey na se unya book na den ne siye nya book ne de first day nya book no me start to read book no okay ama edem kopie so ye kire me se me koda sie 5 months enti me koy read book na egodu page 11 ti page 11 no am cheche me niama bi am tuton de famra tim ko tuton niama ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niama de ka tim ko to de ba ye no se sadia se mpese spirit na mpapa de jaw no se mpese minya bi ka na no ehia emra akomemu ensem 3p edamanim ma min boost me immune system no ansana kire se ma to akofi danso se densu asem no so me pa cho 3p garlic mixture adwuma we de the difficult part eya garlic ene e de aye eboa boost immune system sanso na o blood pressure no emane ba from wa wo emfikyire mu eyaw ye kwensabi high sugar level stroke ni asthma hamwo mompe bi ekira kwan open dodo atu a obenya bi wodani herba misty herba colinac apidank na angelos obenya bi ato wo honom piwak natural piwak natural na akwakofa 3p abafra wo mo e wo 0248 928824 and I say 0201 000021 na wafro Mater Dei Hospital de bia me kasa wapomudin hu hia wo a eya na ko Mater Dei Hospital na kokwaje ayarehwe omo ye OPD sa hodo surgery sa hodo maternity care sa hodo child welfare and free breast screening no fo no ya brano kwane kwa check wanufu no eye clinic wo ho gynecologist e wo ho fechire mame na hwem say o how bi ni amane wo mu e ya akọ scan ahodo laboratory ene ambulance service no so e wo ho pa kama cervical care e wo ho chronic care enso so o mo ye 24 hours cheze 247 ni nyina omo wo hwehwe omo akira kwan wo Santase Golf filling station echi ho na eho na omo ewo sani amidi kan ye no se ope ayarehwe kama na wapomudin hu hia wa eya Mater Dei Hospital omo numbers no 0244088918 0244088918 and I say 0244691759 ubetimi afre omo Congo ointment Naturalin Ventures ena akwakofa ba honamani nsawa empompo basa oto ase na aye tuntuntuntum no wasra ma okala aseya hwehwe omo akira kwan wudware wie na ho kekaw eya pebi akira kwan Congo ointment ne pebi efasrasre Naturalin Ventures ena akwakofa abba mesraw ebuso was pharmacy shops any cosmetic shops bebre na opedodo atu akodani herba samenko hello herba okanshi repash Gapson Pharmacy Koforidua Christ is the answer and so ewo takrade obetimi afre omo ewo 0249 017101 0249 017101 0204 616161 obetimi afre Naturalin Ventures na wonsa aka ukongo Charistic Ventures
omona omokofa Zahara herbal products aba ejaso ose bema okom paso a 1 minute bema ne de omompe ma ne mema nyina oba bi wo honom a waye week kra chen bema entino mesro pebi ekira kwan go no syphilis chese namu yare ahodo ni nyina charistic ventures ebeboa ayi afri won ti Zahara herbal product ekira kwan na won so faji wa pomuden 0246348334 and I say 0248569335 na akwala no mama ye nto aso abusuafo nyame anim nukura ni asema ye ka no baka se ye han ye ni enra na akwala ne ba afia na enkomo kooso mom enkomo no kooso no anope ya dance ye bia ene ade bia ye hu ene kiresa asem bia akra na ka meti he mafo na meti he jonso kra de me ena meti he Abrantie na yadru baby akopie galamsey site a wodi abepie tafuasie ye tu be pie tafuasie ye no e na wodi ti he ya na obepie ho no den biem e na akoso na den poti nti na apese wujai me di be pie tafuasie ho no e na me di be de me de nam so a me be pie ha se ba de entra e course am pese me jai ne se mo mi no mo so mere o mbekunu no ono na me menti ase no because I didn't try mo se mo bekun ma me kasagu mic ni I didn't try mo se mo bekun ma me because me na mo ne me ye adwuma nti nkomu nkun o David me na me ne mo ye adwuma na bebia aduru na adwuma no me se me nya bio na me nya bio a ma me am bekunu so ma misa wasem we ye tatete se akoma fa obi ye de na akoma konfo panyi bi tete no kodidi ne nase ya na ben hu ne hu na adwuma ni mu ende emfa ho se ahonhom na fa o ma fa okra na se o je ntete ye wabusuafo a o mo se ye adwuma yi anase o papa ede wo kokogya river densu yi na wuso na o papa ye adwuma no o hyase a kire wa adwuma nani so tama misua no mpapa o kire me adwuma o kire me ni ama 1 bi na utupa da gu papa so na akomba na se oko ni nkonya adem kura me na bikita ne nsane ade ya o de konkonya adem okay na mpapa papa ne papa me nana yeah ansa na o de spirit ne kura beba me no kura no satam no na misua ntintesu kura na o de fry o tie de nti on de satam misua ma hu hwe nti no me ba kire na omo ye de omo ka kire me ejino sa we ne de entiti ase ne de wo okay on de wo se akọ o papa wa hu o papa nshada antete o sa na akom na o papa free ho na ebe fa wo no wo busuafo bo modin so o mo de wo makomfo bi atete wa na le bi mi papa no embra na misua na mi di na chi na wo kwa asonye so a me di ni amakoja no ka chem so oni wa me na me de me hye na nan enti obi ebi ni ama bi ani so ye de kire me enti no atenase ne de na se me ko mpapa ni kuro mo vota ho na mpapa na busuafo no omo ye de omo hwe no mo ye bibia no mo di bisi bosom na no ho ba yi si ade na ko ne se mma me family ne mpene so hu enti mma me family no so omo mpene so mere omo de me ko ho na omo akwakoye sa ade mpapa na busuafo na ye sa ade na mame na o ma me na ni nje sa obekom ho ono na ni nje ho na ni nye ho so ware komfo na ni nya kom ho so ware komfo bache na nti ade nti no mpese o bekom I don't know me ni bi ntra o kasa eno mo ka sa o mo ma wo nye no emu aben no mo ya boa wa ze nim enkrofo bebra asa kompese fa wo mo a omo empa yetimi aboa omo ade omo emu aben anasa na mo ben na maame no watu a ene wo maame abusuafo na tu a esa wo bede o ho na watimi anam wiase aba obra Mr. Pin. Yes dear. Me the pass we be some question we. Emboa de maame abusuafo de omo mboa me mboa bia. Ba maame ena nka obetimi ade adimi atu ana mo bi. Ba maame abusuafo na nam sa asem we so kura maame abusuafo kura omo ne na ye de nya issue bi kura ma.
say if you muti no ma me asia o nyina obi a won de kura no wafiri wa ko high dan e ba bia we de oti eya community ma me nua no omo ye de omo check ma me so when am because of minti ti bi duru fie osisi a say bi duru fie osisi a no mo ye ma hye omo ye ma ka mutu kwan a ko ba bia na nka ade na ko bom bibi am wu ada ba bi kura na nka omo ya de omo be family friday esie me ba me bra ba ku bi wo pistia e friend said kwaku o ye fitani o master salasi ne side wo no me wo no wo na ono eno ye se nko be boa me na ka de na de efri me so ba odi mi tutu ana mo bebre ba me ka kire ne se no bebi odi me ko no entimi survive me problem no because me hu so far obetimi ade etumi me honhom na etimi mu na firi mu ame hu nti odu ko ba bi otimu se wa bin chen bi won sa enti e ba ne sa me ka kire me bra ne se mama ha no collect place no mama chen ba bi a emboa betimi aba a wode me ko ho a me so be free a wono so be de e be free na se wa unim ba bi e betimi atutu won se dia me kire ne se me hu sofo a nyame ngo sira wo de so a on se asofo no ebinu mo wa omu free nyame o omu use spirit so what you say nti unim say me asem kan me kitabo fruit na o kitankate na se bo fruit na me kitabo fruit ne nkate no bo fruit ni kitami o nkate no o we nkate no ba me bo fruit no me dia na me we no nkate nka hu ba me sire nkate afiri ho na at the same time san nkate na bi nsu no omde eye be sire na o de nkate na ma me mana ye asam na wo kan no kan yie na mente ase mikita nkate o kita me mikita nkate bowie sesi a enye nkate bowie nkate ya chi na me makoto bo fruit na wo wato bo fruit wo pe bo fruit wo pe me nkate ni bi di aboso e di aboso me pe o nkate ni bi di aboso me bo fruit ni so what you say tu je me nkate no wo so ye de wo pe bo fruit na me di no so what you say nti e besi de na wo de nkate na mama na ye esa wo sisi me me san ma wo me nkate na abra me mpe obo float na sa wo sisi me sa na de na tie sa na de na koye nti no be no kitabo float ana me de example nti de ntama me de kofa ho ne se on se ni nyina software honhom no akoye ba ko me honhom ekitamu hunfi enti mi tu ni yanku hunfi mi opa mbo me yakoho me breka no de ye opa se mama mi o mesraw emo obi adin wa hampa o chow mesraw wodi aka wasem wodi akwa asofo bebre emo obi adin wada wo ma mesraw na o sha se so wadi free me papa so wada wo ma mesraw so odi bebre ba amwa me ba mi ga tense bebi odi mi ti no emwa nti wa fami ko collect place na akonfo de bi nye azan o ebinu ya azan akonfo no betimi a kire stefa omu use omu de ya azan kire on say konfo bu ha bra wanim ena de konfo de bi use azan on say kosua ya ase wote ho no feel comfortable e bibi ikoso ana omo kasa kire o de meti anu sisi ane on e true me menya fit papa na meti ya menya okay e de na ekoso ba o de yankasa so omo me yankasa akonfo no on se bu kosua munu ya se ebi opekwan afaso ire azan wa on se bu wa ya tunaduru emu akotia soma ne na hono so ati ase nti no opekwan obefa so a obedane we no ne na ne betwetwe so ati ase nti no obekomikati sa kosua no obekọ no ma ye kosua no de mpane nketenkete no mo de pamade no o mo de ahyem o machine o ho mo de yesa ade no o mo de be show na kosua de obede de ade ahyem dabi me kire wade yo enye yo kosua wi wo ho no ma sa kosua no ye didi sa adwuma no eno na enye kosua akokọ ato ana dabi
white one say akoko kosua ya bi so ati ase enti sampane no odi bewuram so odi wuram a mpane won say sampane nso esisa nkitinkiti enti odi wuram a oba no wa kire se o akwankire na nanu maire a kire mi ni enti kosua no odi ni bebre bere ebeba enti odi ba di ono di ade na hyem no ono odi bere odi beto soro na nkae ne de egu ase no waka kire se hwem na yi baako so ati ase be den ya obeyi de odi mpane na de odi ahyehye no so ati ase nti obeka kire se wona no oyi mpane bi wo ma de e ama wo so ati ase ti wi kosua na wo so odi be fa na ho saa bibi ana ne ya no odi be fa ho saa bo wa no odi ama wo se wan kasa fa bo o de bo wa bo se mpane no eno an egum no waji na di kosua no yoku no be ba na yoku ma shi bibia mbam bibia nim Shini na se ono no be ma wati ase se atwe ko wura ona nim na aka sa no shini kosua nim shini sa no mo ye na de eya na Nsem police fo bi che konfo bi omo so ya azan se nana mpacho akwala me se eno na eya mpa on se Akoma adwuma no se moti afawa na se de udoma o kirewo ne kasa so ati ase ema ne kasa obeka wo beti ema ono wo beti ne de ono so beti wo de ba ye mbohwerema emfa mfre suman ema ne nyeye sisi ase maba wo ho abisa na wo motia no kasa memeti wo motia ne kasa wo nti ba meti no maso so what you say sana de ne ti ba suman ne nso no ebu wo ho a bo nsuo no ebu wo ho a se o frɛ na wuti be frɛ ope kura me frɛ ni hye wo mu mi se ya me frɛ hye mu e frɛ mo ba direct no abesi ho yo asese gwabu ho oba no abetranse ba mimi hu no uniani ba hu no ba bo se obi te wo kasa menen obi te wo no me kasa ba hu ni pakura menen kasa mente ne nenso obete ne no ene no ba wo nte ne kasa na wo ka no ba me age me na maide mete kasa na wo de wo ka na se so before ansa na me maide ma kire o se se no de o pa kire obi ka kire me se wasi abosom dan a o mugum itakwa odi asisi abeka sei aden na oyesa sa posunda no I say me na ba na meka so wo mma me no family no na okom no oja waka ba bi no na abosom no sa da no oja ebubu ye endi ebubu ye sa no nso papa de ne beka na me no sa dia mame ye de mame nya onu ye na me fan de me form nyina kan na me form nyina ngum na se wan kasa no na wani je ho starting na de ne family de na mani je ho na me den na wanye na ko free senti kan ho hu se senti de na e hawo se de entre ma ekoba ne sa ne se na me pese minya spirit bi so na wusuru akora 21 sa spirit ne so a me pese minya no se minya sa spirit ne wie nso a eno ano no minya sa spirit ne wie a eno ano no bibia me bia no be hye so ono sa spirit no ono oye demon ankasa demon spirit ankasa ono konfu so sokura usa enkrofo wo bi wo wi ase enkrofo kitekita bi ono ye abenfo no mpanyimfo no ene ebinum kita bi tu ni mpanyimfo bi omuwo bi amini mpanyimfo bebe mo ya konfo ana so mo ye ayi keke ebinum ya konfo bebinum present onam ho no ma abato present obi ti eno eba o so adan ni ema sa na obeti ubeti ese okum nipa on ono eba o so sa na di ono no eba o so a di ono be ye no wu hu o kra na furu mu ono na betina wu ono na betina mu nti di ono be ye no wu obetwa ase kan wu obe odan wu agi se efuru mu ko a nti ya fa chia me no
nti efiri mu kwa de esi nyina na chia me na ire wa chechim so na na ba yo osisi saa na de nti nti na me pesa spirit no ene ma ekoba ne saa abewiewiem wa ha sei no enti sesesi a no obi betimi aboa wa ma senti ne de na afiri wo so na wo papa de no ene wo maami fie de no wasoma no a wo beye o isi ade me madam isi ade tu ni nyina tenase yie tu ni nyina de me de me nsan nkombio pa na wo mpe me nkombio me nkombio na ye ka ensu ase de no me ba ma me nko N17 ho mra wati acha na enra se obeda BBC yo o enra de ma ndampo na de chen me ba nti na abonten ho no da bench no so no da sa anope kura na anope na nikum na bakese o de me ba na wa kire me de nti enra ya ma o dan ya condition wom na wantimi anna me ba wati N17 Lounge and Restaurant say eya brabedidi na oho ento omo wo local dishes sanso so na continental bebre enuane omo ye wo ho ebi ye fufuo ni rere akokọ abenkwan katenkwan nyina ebi okontom kokonte ebi ewo ho sanso so na banku ni nkruma fro ya papa bi omo ewo bi mutuo zavi ni nyina omo wo omo N17 special fried rice any jollof ampesia cheke ne tilapia papa bi omo ye ni nyina ebi ewo ho meat pies ene de keka ho shawarma nom ni pizza omo ye ni nyina ne catfish potato chips ne yam chips nyina omo eye bi ewo ho no ensa salt ene wo ho omo wo facilities a obetime gye ho e de ayo wedding reception ayie parties any birthdays ahodo program bi a wo ye bia another conference obetime agye omo akira kwan ewo kwada so a Greek junction eho omo ye adwuma firi juada ekosi kwasiada no pa 10 am kosi se ade ebechi eho na wo beko akwa didi ope bookings ompasa wo betena se achenti no unse ya na orders ne dozen nti wu dware abekọ a frɛ number si na a place wo orders sane ebe ya wo beko wo nche 0530 668585 0530 668585 and I say 0542 787278 0542 787278 eho ena obeko na wako akwa didi kama good morning herbal mixture or see infections ahodo body pains sciatica ulcer menstrual disorder sexual weakness pressure and diabetes or kidney problems ni nyina no wada ma fa bedan wo mo na enya ayarehwe ntu hia obi anwumre kra so good morning no waje wo so good morning I'm Dr. 3 days ena akwa aba frɛ no ewo 0246594117 0246594117 anase open dudu etu akofo sti over the counter anase honorable sir akode Dr. Kwaku drug store Mr. JB drug store Francis Mensa Herbal ubenya ebi ato wo honomo Posa Travel and Tour Company or say we take it reservations no fra wo no muncha emma wo kwa hotel reservations a wutu kwan no they say me ne current stake future president me ne be holidays enti no mesra ya mo muncha ye take it no why no omunye ye hotel reservation e ko Paris wasre I no more and reserve reserve obi bia se na be ya obedru na wani enya ontoto de ya pa ne se wetu kwan akwadru na o pick up nyamaye de oba befa nyamaye misro mo munye bibia ma wudru ya wo mo location na obedru na o car esi ho chew na ofro ya enoa ne se okọ omo first floor Amansia house
opposite Matthias Junction so am magazine asem na making anase KJT first floor Barbers Shopping Center Morocco Adeshiman ehon so so behu omo numbers no 0205 215495 anase 0504 255015 0205 215495 anase 0504 255015 ebusuafo yenko charistic honomo na yenkova Zahara any hindi have na yencheche enkomo mese shagu konde edru charistic na se Zahara na ze nani aje o se o fili wa the wa suspect na me future president no medofo akwaba mejo so ba fa ya na se Paris no fa menko medo be kododo odem be ko and that's why it's sweet pa my sweet one ya kwa me sweet a chense yo medase pa yeni apomudin ho nkomo oba pa ya medase ewo akonya ode amame na mechia atiefo ene ahwefo nyina sede daada ye be kai wo ye nupa ewodwa so a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi haba Mr. no ebe mejima kunya se ya no hu se ehon nkomo ene ho adanse ane de besumo awie na ye de yadura ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ane dikan sa dro we eye dro wonwaso a oba ene bema ene enom se odofo wo ho na owo weak immune system won ko ade bia waye no phone won ko ade bia waye mere won ko walking distance kakra bia obia kwa onte brententem no ubon se ote so na obre steps kakra bia obia fra on brententem no ubon se onko na onhuna mane onko so weda sesa ubon se e wan ketenkete na cold na e hawadwen won ko so ubon se unya infections a edura yadi mo bia onya ayaresa ntentem no onko abeteki the same medication ubon se unya ayaresa odofo wotesa edura midi ho adanse se pebisisi a fa boost to immune system no na nya hoden eye Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oyo basi maso na wo ho na sabi enam yare bi ti se gonorrhea ene wa betena na teteo na hawadwen na impempi no eja wo jonso ya yaw na asama ensansa abegu ahimfie ho aba mentena ho edura ebeboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa edro we eyedro wonwaso a ebo obasima bi a mese white ene odepua hanadwen sa oyo ba na wo ho na white teteo odepua hawadwen sometimes ema ensuo egugu kakaka sabi pampan ewomaba edura ebeboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na omensese no flow no entimi emeye omensese no pains pa na wom aba ko ba bia ton wadro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop o se ope Zahara Mr. ene Zahara G capsules imma bebre adanse a omudi ni se menu madro na eboost me ama me menstrual flow no etimi abaye no adanse a mesanya wache ni se matenka na ewu no ene matenka na anwane sa wo yo ba no watenkan wa aba pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules echera kwan sa oye bema so na wo ho na sabi enam yare bi ti se gonorrhea ene wa betena na ma ensansa ajo bema na boso bema bi wo ho mese eba ne sa o jonso na obre na o chim ansa na jonso no etimaba wa jonso awie no so no empempi no obonsa onama na insofita efri ni bema eba bema edura me kanfo ebeboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa edro we eyedro wonwaso a ebo odofo bia mese odwalewia na yesede bibi ene nam ne ho no na yesede ne ho ekeka ne nketenkete odofo otisa edura ebeboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules odofo yebeko ye memedro no so a ye fe no Zahara man capsules sa edro we eyedro a o se be ma bia onya binom denti na me kasa asemwe sa oye bemba na wo ho na wo ba adabrijo oye bemba na wo ho
na uwo weak erection bema bi wo ho a standard erection or sanka ne bema no etimi esole etwa on average 90 degrees no ne bema no entimi ensole enye sa eti bema edura mi di ho adanse edi amaw ene Zahara man capsules bema bi so ho a mesisisi yale ene na betena bema mentena ho emma usisi no entete wo Zahara man capsules abasa ebeboa wo mesi eduro no abem efemfem wo wankasa uto eduro na ubehu difference eti bema pe Zahara man capsules ni bito bema bi so ho a na nkomwa no ayemre bema wa duro ye ba ko wo mesi eduro na ne Zahara man capsules ko ba bi eto eduro bia uto eduro na obenom no anopa 2 enumre 2 bema nom to so na abehu se omre ya wayo ompem a ya twetwe wo afre wo amenit bema no eduro no ebeboa ebema no nyina afri ho adafo ya beko ye eduro a ye fre no hindi heba mixture na se eduro we ye eduro a mesi ena ope malaria mixture tatahwe edin ne de hindi heba mixture se odofo wo ho na etiridi muawa na etete wo na ama nipadua ne nyina aye hyehye asa ja utipaye ama me say onhunu de onya ho wanum nyina so ato wanum aya nyonyono wa poso nyina aya wo ya adofo me say pe hindi haba mixture akira kwan anu ne adura beboa adofo o typhoid fever na ha wadwen a unya duro bia ma no moa wo adofo hindi haba mixture ene waje nkwa adofo u sugar level na etete wo no fa hindi haba mixture eye wadro o high blood pressure na ha wadwen adofo fa hindi haba mixture eye wadro adofo bi so ho a adwuma wo ye no adwuma na den o ye adwuma den o gina ententen eche o gina awiam eche adofo misi uni problem fa hindi haba mixture eye wadro ko ba bi eton wadro bia say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope hindi haba mixture o to do na adofo misi nom toatoa so na abahu se yare bia ha wadwen no ne nyina ebefiri ho adafo giafo na masi ebia na enkomo bi wo ho adafo ana se adafo o peyendo ibia ton freyen sisi a yebeje so ene wadi nkomo 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo sanda mai su twemo screen so to the fofa na freyen yebenya na age ewo bibia wonti ase bia mu akyerkyere mu adofo se de bia meka no mentwen emma yare no embubu endoso ansa no wape charistic nupa ye de bedwa so a ye fre no Zahara mixture ene Zahara G capsules ye numboma e boost immune system no aside infection bia se bitise gonorrhea ene Zahara man capsules ebo ba ma bia me se ne mantamu emma etwetwe no ebo ne samrane atu ne din wa minute bema ene hindi heba mixture malaria mixture tatahwe a ebo adasa ebo afoforo ye nupai ba bia eto wodro bia ya to apete ho se eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop ba bia eduro wo bia me se ye nure ukọ ho a oyibenya bia to no wanom na onumaduro na adofo me se obo se obeya danse na yare bia ha wadwen no aduro no ebebo awura nipadua no ama ni nyina afiri ho omo tafo no ukọ PFA pharmacy obenya bia to omo wo imurom ne Ashtown no Misty Herbal okaishi drug lane so yenduro no abu ho omo wo asafo so enko Jab pharmacy omo wo asafo so benya bi wo Habme pharmacy omo wo adum so benya bi wo Aseda Herbal omo wo Kejetia so benya bi wo Samdoria Herbal odofo Ghana Herbal bia obenya aduro no biato na me se obo se unom Zahara mixture ene Zahara G capsules na ya numbom no odofo uto mixture na aya na cap ketwa hye so obenom no miensa anopa na de Zahara G capsules no mienu aka ho the same thing na aduro numre so a obenom Zahara mixture no obetwa cap no miensa na de Zahara G capsules no mienu aka ho odofo aya na onom Zahara mixture ene ni G capsules na wodi ensuo no ana benom topaye no enti aya nom toatoa so se de be ya
gonorrhea na ha wadwen no gonorrhea na ama ensansan abegu bema no gonorrhea na tete wa ema obema no ema obema no efon no Zahara G capsules no ebebo wura nipaduam ayi ni nyina afiri ho medase obapa ya dasene yebese hia si number no so biem na me 0246 34 83 34 0248 56 93 35 medase menso medase pa Zahara Edru papa no ai ebusiafo mame ma akwa babiom yamfa bi anya seria ene efia ha ayehyepa yie efia ha ayehyepa yie na akwomfo ebi frɛ empanyimfo a ɔmo akɔdare wɔ sunsum mu ensɛm nso frɛ wo sɛ mene akwala ne kasa no medi kanka sɛ enye onyi ni sɛ de ɔkɔyɛ ye no senti no okofra ye no suman ne mpenti na omobu no bubo no ntuo na ana na ye nya ya papa bi a wafra opese o kire ye niema baaku mienu bi nansa na no ma memfa birthday nchia kese pa nko metopre Methodist Presby Church ewo Fort Garrison Kumasi he ya Old Barras enko Emma Colonel Kennel ani anade you na Kennel say ni spell no Kennel COLO yes enya say ni spell no wetin Kennel ata RTD ata masa nye say ni retired Kennel retired chironi ye na we de enya Kennel nye say ni spell no Kennel retired ata owo Fort Garrison Methodist Presby Church Old Barras Kumasi we efri nana bila kantanka ho o say menwe show ona da so yi fine my pa na wa mama anya ade ni yie oh sir o pesa obeje kan na ma brel Kennel si colonel ma beluchi enyam ye wie yi cheze mpon ya me fa me bag ya na mi dwane okay sa ehye wasun ye nkomo good afternoon yenya ye panyi bi konfo ageto agenu hello awo achim oda ono ena ye ne no betwetwe nkomo eja me mo akwa ba eba akoma mu nsem so ye mi a oba hima na ti sen nyame adom ne nananom adawro ma yeguso a yo le nananom asu awie ide ye nwua ketewa yi nkomo a ye di me se emu interest wanya na apese o kire niema ba ku mienu bi mu kire ye emete ye ho ase wo niema bi ho wada o madan na wo kafa ho yo me pa ocho me se ye di kan metie we tiefo ne wa hwefo a o mo hwe ndumadi na takra me pese me ma tiefo ne aponfo ne o mo yesusu ma dwuma nyina eti awie na mpese me chechire mu kakra na obi anya na ho ntiase me pa ocho ne eti me se akoma dwuma no se sunsun no ana wo ye be ma na se eyisuo oba bi be warewo ana se wo ye oba na se eyisuo be ma bi be warewo a onya be hye mu a ye do company entity ye mu ema konfo pani etitew ana se suma no ba bi aniti wo no oda no wo ba bi no otitew obetitewa kofin tamu a wankasa konfo pani ni be hu se bi a wo ho atow nti sata mu jawa ubetumi aye wadwuma na enkoba ne se wo papa se wo papa kura ewu a ne chiame na mepacho mepese mi bisa boy ne se na ne chiame anka so ne papa ne nante no no owahi hello mepacho oyiwa no mepacho you o water hono
me pa ucho se konfupeni bi wa ne chia me ankasa na onu konfo ne training na one ne nam onu ene betena ase aye adwuma no na eduru ba bia konfupeni bi ewu a ne sunsumu no ebehye suma animu enti ahoɔden a ɛsɛ suma aninya na so bi fufuro ba a ɔde yɛ adwuma no entumi yɛ adwuma saa ɛno nti no sɛ ɔmo sie no ana ɔmo pɛ no krabie ɛwɔ baabi wie a ansa na mpanifo aba a ɔmo ɔden kyɛn papa no anaasɛ ɔmo ne papa ne pɛ no ɔmo bɛba ɔmo firi baabi a papa no kɔgye tumi no aba na ɔmo abɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ adware nkunya no nyinaa ansa na ɔmo afrɛ papa no spirit ebisa ne sɛ wɔn na ɔnhyɛ nanan no ɔnyɛ adwuma no na papa nankasa akyerɛ na ɔmo kyerɛ nipa no obeyi no abusua no anaasɛ mpanifo no ɛbaeɛ no ɔmo abɔ na atenaseɛ ɛde ama no ma wɔatumi ayɛ adwuma no na papa no honhom a ɛyɛ suma anim no ɔmo ayi afiri hɔ ma nipa no ayɛ adwuma no enti abofra no ɛne sɛ papa no ɔno ɔsoma no ne ade no sɛnea odi kaa sɛ na n'ani so ɔhye na ɔboa no ɔyɛ akwadabɔne enti amra papa no efiri mu no ɛna ɔbɛfa no sɛ no saa na ɛte deɛ neɛ me papa na ɛnam nti no metumi afa tumi no de ayɛ adwuma ɔhema ɛnte saa na sɛ ɔkɔfa saa book no koraa akɔyɛ enyuma ne adeɛ kɔfrɛ senta senti ne frɛ no ɛnyɛ yize saa sɛ abofra wobɛtumi afrɛ sent ɛka abofra no frɛ sent a ɛka no honhom na ɛwɔ abofra no ɛni tumi saa ɛka sent no nka ɔma bɔ ne dam anaasɛ ɔma sɛ ne life de ama no ɛna ne ɛtɔ so mmienu abofra no nya sɛ bɛyɛ honhom na sɛ bi a wakɔtɔ anaasɛ wakɔpɛ biribi deɛ because kɔnfo biara ni hɔ a ɔnyɛ bɛyifoɔ because bɛyɛ no yɛ wo mɛsin yɛ a wosoma no sɛ obi di problem wɔ aba akɔfa bra akɔyɛ sɛ ɛfa bra enti abɛyifoɔ kɔnfo biara ni hɔ a ɔnni bɛyɛ ɔnni no tia enti ɛno na abofra no akɔfa na wakɔmfɛm sɛ nokoro wɔ bɛyɛ aha kɔnfo biara wɔ bɛyɛ wɔ bɛyɛ ɔso wɔ bi enti so wɔ bɛyɛ ne dia ɛno ɛna wakɔ na ɔde adi bɔne nti abofra no nka no korɛ paa ɔnka no korɛ because onya saa honhom kakra no ɔde akɔdi bɔne wayɛ bɔne bi asie nti saa bɔne no ɔyɛɛ no ɛna ɔmo twe n'aso no ɛne sɛ wokɔgyegye suma ahodoɔ bebree ɛde ba na sɛ wode suma ne ba yɛwɔ suma biara ne ne tam a yɛde ma no aduane a ɔdi nti sɛ wosi wamema suma no aduane na sɛ woagya hɔ akɔhyɛ galamsey ase ne adeade a suma ne ba na so hwe na ekom de no nya aduane ni a obefiri mu akọ nipa foforo ho ana obeni nam saa ohwe wo a ekom apom wo so ana obetumi de waye adwuma wani adin a oba de wura wu na ode waye adwuma obefiri ho nti ofiri wo so wi a ba bia akwaji beye no na ebeka na odi aye wazan ani oniema emfata enti sametiase a ne papa esuman na de nko obetimi awura no na mmom no ebia ohun se na ne papa ye adwuma a owurawura na bosom dem ne ade no ne papa ni ho no okwaji bia ba beka ho enti bia wakwaji abeka ho no eno no ene beye na ha no mete de wo kana se ye dia yo onye ma me pa ocho ne ati na ne se konfupeni bia ewu a ne chiame no kwa no onu ontumi emfa ne sensi ne bo se we na papa ne befa no but on be ya amamre ene amane amra konfupeni na firi mu no ne honhom no eye saman no ba ji control ewa adwuma ne so enti adwuma no obe stop na entumi nya adwuma so se baby ono papa ne koye no okwaji tumi no ede baaye no ehompanifo ebe ba konfumpanifo ne beba be ya amamre na ya fre papa saman no ebisa ne se wo pese wo ba we na ebe tra wa kunya so ana ebusua ne obi okwo mfa ne chia me onfa ne ba na danfu bi owo baabi ana se ne wo fa se ana ne na bi kura na obetumi appoint se onu meye na adwuma me pa cho sa na adwuma na eti enti konfupani bi awu a ye be ya amamre dware enkunya ne nyina ansana suma na tumi anya na ho odin aye adwuma se ne first no oye na se ebe chen sa enti me pa cho aba ne sei no a wo se wo mpe no ekwan bi wo ho a ye betimi afa so ana ho beto nana me pa cho se ekwan bi wo ho a gise waka no ko wadi bone me se ode aye ade a emfata
so one obi mo jangui kra we di boni kase bi a enu obetumi aka enti saa so de a bisa mo de ni company fu anim na company fu no efre ahonhom no e de ba omo fra ahom no mu bisa boni ko a wadi ansana se omo beje mpata na se ne maame de no kra no se anya ne maame na ntwe de obetwa because efiri ensa na akwa akụkọ abụọ no ma na mu anse tengete na odwan aponchi efiri na ntwe so a ne ye de ekoni paso saa na omo no kwesi ade omo sha ase agensa akụkọ ebi abụọ no ma Kofi so person obisa wa asem bi me pa cho you ayo pen kase yes good morning fine morning de tie nie asem na wo kan kase gu mic nim asem na wo kan de no kure ba suma no eniama ne fa me ne de omo kire me se mma me mfa me nko me papa ne kuro mo na onko hu ni nuanu mpemfo no no mo nya hu amamre before ba se mma me ne preso ntira ma omo de me de ma me de bi dwane ba ne kuro mo wotakwa no ti ntise bia makoye bibi boni bi wa kire na akoba ne sa ba se ntene de on de true se me de me free sent no ba suma no papa suma ne de ono no mo kire me se mma me mfa me mbra vota ho no mo nsi nkunya no mo nya hu ade bibia collect ansana omo de me asi ade na no ansana omo aye bibia ti se de wo kase bia ma ye boni bi wo akire no kase gu mic de wo kase ma ye boni ma di boni bi wo akire no de on de open kase me sere wa wadawro ma boni ne de ho ne de me no nya adwene sa yo me ka boni a enye se ni pekum se wo za obi gi no one cd kra wonim se ye boni hello yeah with you me se wo za obi se wanya tumi ka tenti odi be ye adwuma se ne ebo ese no so se bia galam se ase bia be ye adwuma no tumi no afe na ye ho so ye kan se ye pese ye ni ye adwuma ena ya ta cho se ya che wa kwankyere ne amamre se kwa ha na ye nkobo watenase ye ena o ma medi wadwane na se wuni mi se tumi so de wo kwa ha ne abuche wiase ba bia o ye mfrema oba ana meboa o di dwane na tumi no na ate afiri mu dabi tumi ni wo mu enti se wo mpe tumi no ko ma me ne mpe tumi no kra se odo ko ba bi om vota ho no na omo ko sre e de ma o se o sisi anu me pe me sre de ama me ba ne se tumi na mo pe se mu di wura no no amane ne amame bi a ohu bi a me gina no ma ye na mo yi tumi no afiri ne so na mo de amani pa foforo o ma me a e na odi wadwane e na wo su senti no na wo fre senti no e wo kwa be so na wo fre senti na wo fre senti ne de e de ye de eniema me de senti ne na me Fred Apeska wo fre senti ne de Apeska e wo fre senti no e fre ye no omo ma usika ne bi dabi omo kire me kwa bi ba kwa no omo kire me process no mentimi ade end process no so hello madam na mi bisa se ye kwan bi wo ho a ye betimi afa so a ye be ya na se ye wo faasi ye nwa keto ne ho betimi ato na na yo me pa o chewa se omo amfa na nko minchi enye ba bi omo kire ne se ne papa no so omo de ne ko ne papa nchi vote ho no na omo ko ya amamre ne mana ohima omo be ye wo ba bi aya me kese me si omra na me ye mana me ya mana ma wa boka keke enye adwuma just only because just only nchi ho na omo kire na amamre ne amane no ansana omo yi afiri ne so enu nti na se sunsun bi obi so na se asofo anamala na se obi ohu ade bi eyi afiri ne so a obetumi aka so meyi afiri so di na chi ade be ka no bet ade ni be gya no be bosumi ana bosumi mienu na foforo aba na oba so obesa sisa foforo so aka no no maba eni o maba ha o mo enu nti no so obi gina aka so obetumi aya ama na ohima memi se me ka so metumi aya ama na mi twanto meye ma fam die kakra na enso no ebesan aba enti onko mi chi ho na omo fa amamre ni amane ento fam na de wo mu bia omo nka nche ne because se ni o kan nsem no oji tumi no ode aye bibi no ntumi nka ode aye ade aye mpata na ontumi enka no openyi ye da wasepa konfo ageto agenu pacho bodi ni ye mame
me pa cho ne atimi se eye sumadi na emomu no eye sumadi konfo bie ni wa owo edin bi ayefe sofo ya fa odifo uye odifo obi awuhu ade na emomu no ye fa ne se edin bi da obi so a na ye tati bi ono ape na odi ato ne ho so na emomu konfo se nsuo bi afa na suma bi afa wa eye udin na ye de wo wa ye pre wo na na emomu bi ato na opeta tati bi a na odi atoto ho so konfo bi na emomu eye mimi suma din a o pre no ugbo ni din ansa na wa fo mo maka nyina aba okay only adeto agenu. Okay, mpacho ye dada se pasa oje brani ye twetwe nkomo. Me pacho me se me da masipa. Kani nshira mu. Nshira wonso. Bema. Die comfort kanie. We ya sure say ade ne fa wo na wani hu na ade timi eye niema 1 or 2 bi because we di ka cha me say wo ye ade ma wo bi ma ne tomotoma. Wonya sure say na de ya azan jeje nkrofo sika 1 or 2 enye se wakum nipa o ana say why like unkum nipa na emum say bia wa fa kwan bi so age obi 1 cedi obi 2 cedis bi kanokre kan de because wo hono ma kangu mic ni oba na say bia o ka asem no na say mintimi ya na bia no ma yede ma chen say bia metimi aye se why yesa ma yesa bi pe on de through no credit neza de aganu agato aganu kane no konfo bi abo yaza because konfo bi yaza because obu oba ade no ntimi yo bo pe kwan aji usika ni nti obeka se oyede obeya ma no aji sika no di sana de ne ti waye bi yo ndie ma bi fe Tisi se wo se papa ne kan no te o se je se de wo ko okuro mu ho o papa busua kuro mu o papa busuafo no ho e ma o mo ya amamre yi free wo so why ready so obeye sa papa ne kuro mu no de me pese de wi am pese ade ne free me so no ho no se me kwa o mo de me ko sisi a wan hwe ya o me chimi asi ade na no ana sise konfo ka se obia ni ho betimi ye free so because ye obia ka so obeyi obeji usika na edi je se okọ ho no ba bia chechire abo na ho ana esane no wonso wo so won kọ ho enti kwan me na ye befa so si ade den se pese mo bua me na sa ade ni free so na me so me ye free na o se no wa na den na si ye ndade nkofo na o metim woni sister ba ko bi ma me nsu bi vortic kese no ba ko enti sister be na de ma sister koko Lydia enti na kese ni bi ntime no mo so ntime no mo so na me den kai ni si ho se me ye de me pe aduane bi ai de aba me di wi anu ma no kai no enti me di wi no a me de me no me ye se me kwa ko fan kai na de anu na ye se nsuo na wo mu no enye nsuo na wo mu na ni na chano pia bona mde ma papa mo tuguye na ni na change nsuo na ni na change se ya dadi o se miracle se yogurt na na bilas na ya se yogurt se den you se bibi den you na o monte de wo kan na ye se yogurt se bibi sa na bila de wo kan o monte o mo ka se boy na e kan wo se na ye se betena se na kan no monte na dane yogurt no mo se no man no mo se ye na do so kura ba ko hwie bi guye onum bia na ma no mu bi ndi ano pe na di ka de kire papa yi no se me twen no ba ndi papa ba ko ba na me de kire no se me nya botre no no age ye do ko tutune ye ya se o mo sa ma uska uska no wa owura any boys no o mo se o mo pe numbers enu utimi ye bi I'm some peloto number. Your friend is saying spa to Satana spa. Ade. Ano pan me buy no. Said the okache me say say you got water no. Or the try me. Okay. Na enra ye ku fie no. Ye maniska. So offendidi. Na nabila na de man. Good. Me buy no. Okache me say sika we na ye de man front offendidi. Ense senie. Motia ne buy no. Oma be man na another sika.
amo say boy yen ye de na oyi 40 series e de kire me go table no so e ma coins na o de to dwe ne kaaye no o de nso gu nchen nti motia ne besra no no anadwo no e ka kire ne ono na yi na o ye gu table no so no nti o ka kire me say motia ka kire ne say so betna ha na ye ni di komo a ade a mo de baye no ohun bi da e na o say obeba abetna ha aba abaye nti motia ne brain scan no anadwo no e na o ye gu table no so mo ko twifiri baabi pe e bia o mo twifiri person ni na omo be ma ska ma dollars e me am o this can good table na say ensuo ni nie ade tie na ensuo ni kala ada ni nie onu kwa na da dem ho no kwa na da office o mutimi bo real condition ni mbeda ni ensuo ni say eni emoti eni for ni he eni ahwe mo mere anu ensuo ya dem an onu mo so ade achi ko se ade you go to say kwa aduane de wudi a se o ma ensuo ya de ben wa sa be traw me twin ensuo na be na se manum kakra me fransuo ya ensuo ya ni a change nti po ma dwen se bia se sister am bia wa de wa se da because me kono me di kini ma Lydia when me di kini ma papa school yo for atare no me ma so frango nti me kono so na me di kini ma no na me ba ya de ya se die na me ti ase aye yogurt and umbra 40 cedi o ma anya de 40 de nka ye ba ye wo $10,000 $10,000 bi na wa ma ye bi ana so mo double de ye de ma ko ye de nyame anim na no wa fa ma no 20 yeah it is a mine 40 mame yeah de tene se nka ma asem no wa ho de tene se one no omo pese omo de omo de mame no nti se we no mitimu se ebia o pese se o ma ya ni de se bibi no mo de agu mo se dan yo o pese me no na se me de oda ko be se no tafo na se na do so kura na me hwie bi gu ye ka we nti me ka kire ma no se ma me de ma me to ntwena asa me fa nkire si say no ya say de ye betimi aya na say so obi ka so obetimi aboa no kra no a still na nipa no azan na obeji ni sika adi enti yemfa no nko ne papa abusua ho na yenya obra set bo no ma na mo frɛ no ye ne bedi nkomo na ye ne bedi nkomo akire mpacho de konfo ne ka no se enya sofo a oye hard oye powerful pa ofiri nyame a saa de we so betwa na hu ye do ko ba bi aso mu mfiri nyame o de mama mfiri me bra no na mo ne ndi nkomo na enti asem yesi forma na ye mfre no yesi ya frɛ na so two potent not so fit any and say otutu enade enti no ye ne bedi nkomo fom ho no waba na ye nyina na ye waba ne ne no atwetwe nkomo wati ase se de opese yemboa opese ye den ankaza ne isi amfese mboa na isi bia emfiri uzo na ba ye fia o hwa apart from reverence ya o hwa obi abin we ni mu ha cheme be me yo gina wachi anamboa ni mu nya ha njeme yes ba de bi hu so bia mo pa me chere so bia nti mo se bia so bia ma fa wonchia so bia ya de obachia ono akro betutu ama obeboa enti no yenko dwasomra na twen ye wase ye ho ye ba na ya frɛ obra no ne nya wabusuafo ba ko mienu bi aka ho na ye ne omo atwetwe nkomo ai 40 cedi mwatimi aba condition mu kwa ma 40 cedi ai pa motie pa nana bile hia sika baluchi so mbabu mi o motie hia fo na besra no nana bila me do mba me nyam na mkan yo abna fa ye ko dwa so abna de onimu ho hwe mu ni frim abna mame Australians na fe me da se na se ya bo yem kakra fa koset bo yem sa go fu bo mu dodo oh sene de obi apɛ no yi ntino nhye da ha adwene obua
Abusia Power Specialist Herbal Hospital na me kamfo ediamon Dr. Owusuaa eduya enetonsa edefro yenim ne dada se emfie pitepepe ene wane ye herbal medicine na agena tumi se ebono hepatitis B yade na wo ye ho ade enti hepatitis no eye B A no C no D ni E ni na ya fa kona hwe ye eno achi fatty liver obehwe no aka ho asema ma siateka yade no esei ni padua no ma wo chi bebuo no eju se hwinhwinhwimu behia no wadi aguboni bi amakowi akire no wumpom no bonsu no emu akrakekrake wodi beko Dr. Owusuaa eduya ho no aye ho eduro ede ama osa yade no etetew eye kompromisi abehye wo muma ase won manase wo ko ase wonum se titibo a wo behia ne pam se wo bebo na afi wodi na eduro nwaso no abowo na eto ase ede ama wo fe yi ase lake bosum twen kwantempon so wo mane Jasbo filling station no na ehye ni mo enwechi wode eduya heba malames no aba made dia fever any general body pains no behia heba 10 heba mixture no so eboa ene ne powder no immune system no ebe support jirikajiri no eye mema dia entimuti ase dada munkope bi enom na mate no emumiemia kofke heba mixture no so eboa ama ewa na etewo so no edwane e dia free ho eduya heba tonic eye moja sem wonu mo to wuntimi ne dia behia bi fo ni kire mo ewo heba ene pharmacy shops ahodo mu ne kope dro ni bi eto 0244544422 0200383831 Group 5 Herbal Tonic mekamfo ediamam mojadro mu super mojadro mu kenkon edro ni yeni ne dada ena wo dakora wo ntimi na sansa wo mo ka no se de si ye dede wo mpoma echi ho ano no ni na no ebo won ka ye sese de yade no akwakoduru no wo behia Group 5 Herbal Tonic na fei esiese nipadua no ama nipadua na sanso asini dada mu entifo ani kire mu ewo masoye na wo mo aduru no kopa bi enom sansa ebebo pa ebetuwe nu mama moja di afrinsa ne wo kwekete so obetumi ade hwankromo wunya kran so obesumu daye na bibia so aye kama ema ne yesemo menses ne ya mumpa binom na afei ensiesie ho enfama digital herbal clinic wo kumase amakom runabout wa mo bane Bank of Africa enti nimpanimfo nto kese ewo ahoman so 0244596532 0244596532 yeni quick credit wo ho no mu biem say bills microcredit enti enkoyem from so emfa wusika no nkoduru ho anampo sesa wo kwa akopesika ni bi ewo mo ho na wo na quick ni ho na hu bills na wo buafu na ya wotikwajiku mepa chaw bills microcredit 15 years adwuma wo mu die no hwensa kraye enti yakoma kache no muntimi mu am ema bibia so enye kama agbozo herbal clinic Owusuaa efrem wo so oba wakwa kodi empemu agrobi ekowie akire yade de abre wo no setie ni wonsa ahemfie ho nya akono eho nye hwam enti ene no be ma no wo ho efepa anentuo no wo bi tuo no wo bi animu ni so enyam wo danfo na ne tiri ho se de achamfo yare ba ye no no na be ma nam honom na chese wo mu hwibom wa hwe ya be kasa ge ne de nafa baabi won fa ne fa baabi na dua ne de no setie ni enti kwa bogzo herbal clinic wo na wonsiesie wo japade no ema na bibia enye kama junso mu yade ye kutuase e wo typhoid fever wo mo ye ho adwuba pa wusisi no ajiw se hwinhwinhwim me betina sisenka wo hware age se mema kentinka na ayeyere wonsa na afa ye kukuru se boho wogidie wo wiase enu achi erectile dysfunctioning ene misfunctioning ni na wo behia bi premature ejaculation mesema ne mpe wo hu ene nkura na ya wo mo premature no kura ne hwemu tesen na me ba ba siasa tese me metwa print ticket na se metwa ticket e de free hehe ma ba ba srawo me ba ya wo de bo ani asese aha de me de be ye wo kura wo mpem ho no entifo ni kire mu e wo agbozo herbal clinic na ye ma waduro na fei entie no se te kuma se de chemso eno mu wo old insurance junction ho 0553417752 Kran show eye kwashima ne ho number nie 0241750282 COVID organic tiger nut extra fine powder ataju samunie ataju de wunim se ye rete de enti wunya bi nwe yakope bi ewe we no enya afei e na wode betu wanum awe na ensuo no achi akwakogina wonipadua mu wadawro ma ya ye ho adwuma kama e de ama enti ya ye ni sam e na ye se muhumuhu mesese gu wanum se gele na emokone kakran wunye a pepia water bi effect
tea no na enkogu nipadua mu na afei enye ho adwuma vitamins wom na afei enema minerals no aboa ma nipadua no eye kama no libido no aya abrane boostu enfama meme bi wo ho ama ne deda wo mo nchen a wo mo hu wo sese binua me pa cho wo ba de obeda wo nchen ne nye wunua ba nya o maame a etwa se wo de niema pempem no no ba ne feel trebren enti ya akona afei Kovi organic tiger nuts extra fine powder no wonu mu bia etimi pagya libido ni mu na fei waba no eba wonchen a wanya tenkapa ene no asia premium natural anase nutritional limited fogu trading ewa adum Fredimans Hebra adum wisdom amachi supermarket Tech Junction taxi rank honom enwo se wo information bia epro de makan so a eno number wo frenie 0200777277 na emom ya pene ba ko anane dodo bonchomu akosum ye shop mu na fei de djuma enu sunie 050540 8862 Asanska University College of Design and Technology wasi nipa beye dan ene wonko nanime wa abrabom enti ba bia abrabo no wapem ediakọ na wope nimdie bi aka wodi ho ewo nwomahia kwan so yema wo degree diploma anase certificate emfanka ho a enkwane na mkwanche ba bi mianyu sika no eni enti fashion design fo ye tonsa edi aframo ene no material no ne boa ye den enti madam fra mo na mo fra mo se madam no monko Asanska ho enkohia adwuma ni sanse beye ya say ye de material beba no munkasa muntimi mpam moagi sika na wie na afa motwitwa ne basa enipa na eba asa atade no akwa kwosere ene hye no eno achi jewelry sahodo no wahunu hyehya ne fe no aya na nyini ho mesi aba wutrim so opese wo ye adwuma na so hunim die no eni ho Asanska beboa wo digital media and communication design wo ye ho adwuma nyame ya adwuma July admissions no edem 2024 entima na moto ene nimpanifo enkasa na afa wo susu nyamu chefa hye no so se bibia eye practicals enti yama wani esidia wo ye no so na wo ya ye de wabodin karta ama 0540124400 0540124400 Royal Homeopathic Clinic yes sika ni ho so yade haye enti wo bre eni se eni ya wo mu ye promotion no wodi wani bechemu e wo mahweye na afa promotion ahodo a ekoso no wodo ho agime no achi woje ne fa hodie ebetumi aye wodia enti free consultation wo mu ye bi free labs diagnosis ahodo massage na ahodo wo mu ye bi 50 Ghana cedis per mede bajime card ya jimi folder na amene doctor ni akwa kohia wa fefi mi nipadua mu ama bibia nso aye kama maka cho se eduro ne de aya pekakra ehye wata so sansa no de enye free wokona doctor prescribe eduro bi ma weno ansa wo chi botomu a na wo yiska no e de ahye nsem na bibia aye kama ye okuma se de na ye che wo se etimeti Monique Junction e na wo mu buto mo ye adwuma edwo da kopem ne nda de bia bo mo apono mo ebiebie anei kura me ne wo kasai enya de se wo mapon sansa wo ye adwuma anopo no nso empem ko pem enumre no nso empem enti se meka se ya wo faka edwani akire mu ewo etimeti Monique Junction ha wo be ko ne mpanifo ewo hono mo a wo mo twen se mo ne wo ebedi nkomo for 0242951005 ananso say 0204496212 obaya abena adena aselesere wona wo sire nam di bi hia o ene de ya mesiri o adan de na ba eyi ene de koso fia ha yi se me besere me am buy question ba ko a papa sofu brem papa sofu betena se toma me na me hunu se why na toma bla no oto question bi otoma me no de awie na me nkyere wo mu odo de ama abinai me ba no pa no ana woyi me de ma me na wo oyi na na bi la dance aye hia me ti madwonso na mti he Reverend Sia eni ama bi say de wa fichire pe ne wo bremma ye on se wiase no ade bi a enidin so atiase aha ana sade all kase honhom no ewofie na suman no nso ewofie ana ono no ayesa abeto no kwam aha but mitie papa no so a ofreye na onse onim nani so and the questions are obisa no but me niam bi wo ha because of born na me boy ntime wo honim de kakra okay na efa say 6 and 7 book of Moses no me kai se ta my bobo no na menua bi eyusu bi okay na de bi menua no eyusu bi onse ye sa se uyusu 6 and 7 book of Moses na ya wo diagram bi wo ho a wo dro e de to form ansa na wa fresh spirit no endi
me nua no efre spirit mpache obi adwene mra ha na said be ya so me nua no efre spirit no na spirit no bae na kasa o kasa no na onte kasa ni yi na wo nua ne nte kasa ni yi na me nua no nte kasa ni yi enti o ka che ne se kasa o ka no onte kasa ni yi na the way we see shout no ti hona no ye na dwen se ade chin ya obo mama ne am se me nua ko to book no to twene because we di agoro obebodam so atiase enti no dia me pesa me kana se ono a obetena ha no ana o si bibi pam no ono obetena ha no ana o se ompe biem ohia oje enti ohia oje de a o se yetime boa no na sa spirit na etini mu no etime yeden efri no so enne metenase eye counseling consultation ewo Ebuokrom Estate Junction Ebrade adoma ochena no panso metenase nti ubesi airport runabout okay from number okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah that's it papa Quincy the bedia ne sa Quincy the Quincy ai Quincy yo say ya be wakasa bebre ewi ase honhom ene di honam eso okay say wo honhom ne ye wo mu mienu papa ne bone me nko obi fie nko kanasem but also opo obi ahwe no metimi am obi ahwe no just 3 days okay na ni so badwo no na gro na medie yeah that's it mama ote ho no na ni so badwo no din bibia nya gro na medie minim sa me ka kire producers no okay obefa no ono orden pa no ote ho no akwala na edin ho yes ahom a adura no nya ahom ketwa nyam ketwa nsem o kana kura na ese de ya twist na dwene ne kakra okay ya twist na dwene no nti me nka ne deep onye ne nsem o kana nsisi so but who say akwala no ai omo de na ye ne ma bebre na opese ofri mu se ubetimi akoba bi na mpai bofo so etwen nti obi betimi abompa ya ama ana obi susu eye niema bebre betim de achiwade bi akam na afa ye ose keka eso bodamfo ti ube boa no ube finsem aba okay sa bi na me hu no okay medasi mama ajua nana ya bremu ene ma fo kakra ye nua be ma yinsemi just 21 years hwehwe maso kakra na he na ye koi na he na ye duri eni me wo wiase na ni na se o efa no se no 9 years sa time no 9 years ni akwada akom no de etimi fa but de minim se ye ho tete a ene ye fra se konfo ena wotimi de ye adwuma but yan for one quantity yo na 9 years etimi ko togo kwaje bosom ya hifa na wiase koi na ni so ahye na enye ono a o entram se amama boto hifa na ye koi 9 years timi twa nsuo ko togo e kwaje bosom de ba timi besi bosom dan na togo ye nkofa ne ma esa present ya mesi bibiya mesi enya akom no na etete no na mum de wode kan ho no eno no na ma ye nua nani so aye ne kekra me ngina ba bia nkasa akom mfa no because me metu me nima de koro ono na eka na asem but de ye me nwanwan ne se enti awofo de na ekoso nyina na omo wo hene sane papa na ewu na aka ne ma base ne ma me wo honom ya eyade ekoso sa ye present ye kan book no because me copy story bi so a secondary school ni teacher ni dada na de ni komuma enafe de e makora na ye the reserve type ni wa to ba no ye din ohun ni papa ohun se ni papa no because eye ne se papa bi ni wiase na de ne ba ye eye sa spirit eye ne ma ekoso mesre awofo no se ye ne nkoda ni wo fie a ye ne omu ni nkomo eneme obi ho no so omo ya ye mfo ye ni enye de enhwe na sa akola osimu be 12 years no chance say oh yes aniema no na say 12 years mi ko je bosomba de a se bra wo mi 21 years die ni enim de okofa ba o ajua ya dase
As I say, him as one year virgin, some never. Oh, really? My best 7 years. I know I mean, the account could do for your mommy. I'm not a virgin. So in the Casana Busano. Maybe son or not. I'm a TikTok. Obiano co school, no, on the school for them crown on Mohajane. Open and Bisana say, Busani, I ain't in a 1 year virgin. Or say, Mammy, may a virgin come to me, could not bet you out. But I say, Akora say, also Nabotena, or into the Abraham, Hunia Mantentem, Mr. Naboteman, who speedy. 7 years they was speedy, Mr. Was speedy. I'm not a virgin. She a shame. Well, Netany said, Aquaba, I am my Joso. And let you made the do from her. And you go explain tire. Chirawak and Rebecca. Fantastic. Well, boy, no. Cecilia said, a nipper team says, you'll be a team Bibiano. Onka police phone call Tafo say, Cecilia. Obi otie ote enna so bia ye mpam no obi ote enna so e wotafo ese sabre bia ye nkopam o munyina mfiri ho hwe utwam asie ya obi mu se obi tenna no so obi kwatimi da so wadao enye se bia waye adwuma no wabre o enye se bia waye adwuma e na wabre no wabetena ho oye niam wo anadwo what I say obi so wabetena o monitor ahwe hawa situation is here na an adia san na jo a wababa ye ne niam akran so ese also 5 months what they say 5 months we will twem no te wa o se awiabo na sie so ho ne agim frama misade ma dwene wo sa menti ase esie ye ho ne kwetena agim frama ho no bi kodo obi na so no bia da awia wada fate esie ye police phone quarter for esie a Obiko pamo obi ote na so bia mfiri o sisi because niam ekoso ho no ene ma say magazine kwa yen to mo niam this time no I'm telling you ene magazine asay first am for me engines niam ba am for ba beto no ya ye nyankoma de niam wo sa ma say magazine kwa yen to hwe akra no to niam wo no ho obi obeka say oboa bia no he niam wo no ba hwe sente gina no enu niam o dware no ma me asane ko pa na me ka che no niam o dware odina mo no eti niam wo no ho otwem wo ho a sent na hoti no enye sent kwa wo enye motuom kankan no eja e chosa kwa no niam wo no but ni etere se me ka chakwa so poma no ho kwan o ma no ho kwan no ni nukre na de ne fa nya adwuma what you say yes o ma no ho kwan na so na den o stubborn boy na so den what you say and ade no so also on pro na so odi bunkofo bu odi bunkofo ne say o man ho kwan e ma to me ne emfa na man directions ni ye so o man ho kwan a na sa dey take over year obetime ye ne ama bebre because tetimre no na ne ma wo na wo ho ma me fa course 0243114497 0243114497 and I say 0322498035 Pacho Fra entientiem. Good afternoon. Pacho dini we bia ka say enka ni hia be 1 hour yenya 1 minute kura wunya papa mi tell na bila afa kan be kana ya o kata tsi na ka se akwana o centro me bato ukune kase akwani centro me kunu be na wode ade no atunjwa ade no ho edidi agro akwani didi agro na de na bla me kana wode bunkofo se usu kuta ahun be tete afefe onfora mo fe no e ka se bi se wode didi agro wode bunkofo akwani de tinye se ene no ke be tete no ata pa mu ka se wade jisika bibia e nan kwa papa so ana ho mu ne kuta no wonya na adwin se osofo anase we tipo bi e wo kuma se na se ga na ade tutu da ade se deni ya ni ti e na me da so munim kwan no show me the way for papa je for anu si call bi anya ma ye die tetem no na niam se ye na wo ha ye na nanom e de bo mo bra so enti se wo fie na suma na bi sa ba so a meba good afternoon Baya. Odini baby afraid me ba so me ka fi offensive before
ayi da mase ani majuma pa moye no pa atmatam yeka on say ni some o kan ni nyina no ye point ni say no first say no okoya bi babia emu ye say on fa mejamra ni sister babia ni say moja no eno on pese obeye obeye saade no enti no pese ni saade ni finish na emu sami de okoye ye eni de ye bia de akoma juma no take ni nyama bebre a obia eye bi se de okan but me dey see some na point no any say na conform say o diboni and some of kan ni ya ni main point na me dey see any say o see ye ka say on for me jam na some jam no to kan to person in charge na me pesa ahona me pesa ni pa ni na je esi so na ye say na ya say ebia ye be tie yi finish so papa dey na conform kan wa asem so on ka akomu hu ani ni ebi ni de wa ye bia on ba na point ni na ofe ya e ko di so on mu jani na no so nti bi so na pese ye bia di si awo good afternoon afternoon Pachodini baby okase free na sare bia na pese free so me pa 20 I am the boy no akomu na mbaze won fun mo nyama dinu fe so we get every day so omi ko yo papa eti ya mama na no so the day ni go o bit mo ere ana so we di money ko be so di so ko e para o bit no ma wo boy ni hono no ma ketu no ma wo boy ni hono e no ma ketu no mo sinti na do fera papa o be so no ene na ma ibi na bi o yin nyina no onwa kata pete wure ida because what is happening to them with them big money ana o papa ngi mo tia no ni na o papa ida ho na onwa fa ni na no ere nse mpe so o papa ti ni ni nka ayi no sabre ko baba na da o papa okay na na yero no e ti na no e ti na mani ye mo da no okay na ti ni ko ko na mo ti ni ketua ya da se so na papa je fa wanu si na yenkoi enti oba ya me de me pese kan se akwa ne mfa nya adwuma yeah so ma ne ho kwan a na wanya soden a na na mbetime yusu no ama otimi de aboa titi brem no konfa no chimnya be ya nwanwade wa asase so ati ase enti akra keto se na ko nya chede kama se na do stubbornness e de aka akom ni sent anhia o sent no mo different level okay and akom so on different level yemfa your last caller na ye sorry so okay good afternoon good afternoon about ya joso unim se nyama e ofi akwara na doso mi pa to tin ni okay nyama e kuta akwara na doso na me pese mo bijan se oya o tete haban na because haban ko te haban na haban no 20 cities na to so e chese ni pa ko na so e man 20 cities so unim na o de bi kan wo ko buru so haban be hawo on tete haban ayi na ne papa de no a o ko fa no se nye ne papa de no kan ho e no ko fa ba ko be ka ba ko no a ko fa ba ka ho no sa senti no obisa se emis ni papa suma no e machi ana se machi be han nyame ko na bo so no papa suma no e bi nachi enye sa de anka mo ntia ge oko bebi o mo ko nye sa pa de a mi so fo ni ntia mi mu nyame asem ni ntia e be de se be finish because e dia no de abana de bon ntia so ba ko ni di ka se o di bon boni bi o mo de ko papa ko mo anti on pese o de no kwa e de sen kwa de o be be di ama ni ho atom yeah that's it good afternoon ofei ofantientie mu ya bra na ya be mami ja mi amu fa te afeke fukia so wo obeka me no kwa kan ta ma gugu dai no fini piano ya oba ko ji no so dai ene ya ya abema wobwa aja woni hu te di be do wa fere ya wo fere da okopo ase na okoyi okopo ase apokura ohun poda obwa yeah that's it gela bja se no aja no ko yese wa be woni hu obwa de makra yo good afternoon wo bigma mo kan wa tam ni ta dia da sa kire amun good afternoon yeah tacho your friend is Samuel yetie Samuel ni ka so fi apesi yo yentie akwa am the way am ko ka sa akwa no ni no do akwa no bibi
the subject of most ya can want some come most problem that some jibu can madam to be or coming to fear but according to me say on to talk because no mistake la let my badam and you the ban on the demand for some sacrifice and things and if my yes I'm mana so how the bam so is near me my agency so it was assembly day to me akwa one you know the man among one cat or mission. Yeah, that's it. Papa J. Obaya, say, Anna tricks so count. So now, when I can confirm tricks, me you got to know the buyer. No, I can't run a year you. There be. Me so on one, me challenges on 1 year you got on a year. Or more tricks. Obeti me akoto yogurt crab e jawa kwase oba ya dani bibi na your normal yogurt aye di no eni nti say si o ma de akye a kala eni nie I dare you say fa bi gu nsuom si wo na o china ye ba fa gu bottle mo na wo so na fa si wo ade akye ne kala ni okay e ba ye tro bi sa ne ni na say de ye ko bi sa na ne kala ni e ba sa tricks wo dia kwan kan mend out no ba mpese me che say ade ni e wo fie na e ba e ye japade we japade o eni ade agya o so ate sanka nto ani ho mespem ne e japade ntie ba na so wo ye stubborn na wo pese wo de niama frefrade a say ya no mba ye wo yo una mana senti diwachi what you say enti no o ma ne wo kwan yo na on fa kwan papa no so na on fa nye okay enye bone an keni wiase sa akomo e bone a keni wiase na mo nipa bi ene de bone kwan bi afa so a e mu di bone what you say it is office obeye dia o ma na wo kwan na mom onye so dia e ma ne fa nkonkobu obi a yeah that's it what you say e ma fa nkonkobu obi a so we so for sama enka pai wa hanked na ma no yeah that's bye bye abusiafo aha na yedi akoma mu nsem no ebesi me producer nana bila kantanka choba hene wo Ashanti region no na Spatus kwajosa akode ono nso so ka ho what a reverence here pa life nka what a Queen Sabi the brother banka what in nka sanso so na fresh boy Papa J Ajua Peggy what a nka fresh boy Rasta hofe ono ni intense for no omo de ekọ Facebook abusuafo midindi nana ya Owusuaa Bempah nyame adom ochi na ebehia o makrao